nitwakira gundo murundi program ya sisimuka kandi kwe twagaruka tutyo hashdachika 5-2 zarenga umushaha yo kubanza ubo turi kugaruka no mujeni witu Daphine Ngabirano omuchara kandi Omuhuumuriza habwenshonga itwatwa kwanjurire okubasa kugira iki yatwiraho abo kuba ibintu ebiretira abantu bayita biretira abantu bagwiraro biretira abantu bargahamera mwetari yemwe nemwe. And when we actually have some people who can help us, so kugira ngo atwere turebe iwe ayatunjire enshongeji ninga ari kutura no muntu ayine enshongeji ukabasa kumuherota bokamo manyota nebindi turi ahanshonga ya trauma ninga sheshi twayita ngo umuntu kutunge kikanga bwa konka niyesiga ngo naje kushobora ekirukoga waho abo kwa nyina matsiko minje ngo binje ababwine yabasaganira nabo yabasa kubatebekanisa kandi ekintu cyari kukicengaje okutukiraho katumwakira injire ko yanjira of course nabwanyu baturebe trauma twabakira kwebare mnonga mutebekanisa program amazina ganje nibanyeta Ngabirano Daphine ndiyo Omuhuumuriza na Nantare School ngine counseling center eiba kweta yo World Counseling Center Erinyamitanga. Program yitu ngo kwe kugamba negera okukira kuruga omukyekango. Ekyekango echo ito mu rujungu neitu kweta trauma. Yes. Ko kugamba ekigambo trauma omurunyankore tukite chine amazina mingi. Trauma ngo kuyagamba umutekanisa program nekyekango etari shock konga ekyekango ekikugenda kikakucumita umutima kikasiga mu kironda aho kuba ko kuzombitabo ebitukushomamu. Trauma no Greek word ekumanyisa ewundu ekironda. Okay. Konke kironda eki abareba TV West kiri visible toka chikwata ukajirote chine chironda ni chechi chirumwa mahira ni chechi nakireba. Oriyo funere kyekango we nanahurra obusasi omumutima omunda so obumwe obusasi obwe nutubweta okukangarana ninga obuhuta ninga enkojo y'omutima. So norengu trauma neza deep more than even a shock. So obwiro bwinji obutobu nubasa kuteganisa omutima nko kutwagamba konka doctor zemwa gucebera shango omutima gutarwire konka gwinemu obusasi. Nambwe n'abantu abo kubera bamunoja kura yagira ati omutima gwanje gukashasha ukajiro bujune nkahutara nkajiro kuhumura kubi nkajira amagara mabi aho kwa mutuma kukumura hatu nobwo kukushasha kukucumutubwa hatu nobwo ngo buteganisibwa. So hatu ngo kubwateganisibwa hatu twagira mental ill health twagira amagara mabi gachi gobwongo obwongo bwo kubweza kuteganisibwa hatu nanombe rwona gwakwatwa baranonywenjera nonywenjera okushemerwa okugenda buri kimwe cyona amisho baraga kugumunda everything. So omubugufu ekyo nicyo kinkubasa kweta trauma. Yes. Ombagambe mbwenu nojawo nebintu ki ebyakubasa kuhika ha muntu ebitwakwete byakubasa kureta ekyekango. Just like 2 to 3 samples. Ujoti nko muntu nasa kuhikwaho nkeki otecho ni kimwe ahatu consideringa nk'ekyekango aha muntu ekyakura cyamushasha umutima. Mbwenu itwenka bukora n'abana b'amashomero omwana mbabasa kumutizinga bamutizinge bamugire ngurisa nwisa nizifoka bamutizinge bamugire nguzina na biro bamutizinge okahurire byabiriho umwana kumukomera nka kitanda bakosyo murro ece kintu abana bakirebire
abantu abakirebye tucarakaine twinuwe yinjira mu gisha so turaine cheka ejo trauma magarageye ko ari abatarafunire ba cancers bullying ne basa kuretaho trauma twine tukweta natural disasters kuba murinkanka ukabakasese mushitamire muryo munju amizi gakija gakabahurura gakabatwara n'emifarso yanyu mukagenda ezo natural disasters ziretaho trauma twine aho kushanga ngo habaho serious accident obwiro bwahwireho nyina y'inende bwo kwisinjiro nashanga abasigazi bato baragaharure yafiso bafa bananga munana up to this time nareba accident yaba I don't even check so serious accident yakubaho ningi wajireba yakubaho wachweka nkamaguru yakubaho wachweka nkamakono ebyo byona ejiyona tuzita trauma there are types arondije okushanga ngo robbery abashuma bakutahirira binenke bijambiyano babyimusya batematema nk'abana iwe wabura inko mukinabiro wakora ki wagumayo ejo robbery it can be in your home, it can be in a bus, it can be anywhere. Echo nacho mugirango nacho ninka chumwe ekitwakubasa kurebera then twineho nanokushanga ngo muntu aine omushija konko omushija gwe bintu byakumara bya nebintu bigundi kubaza kuzo mu intimacy we bamuhamba bamuhamberizo bamuhamba tomorrow obuyagirati amutera amutraumatize ngo shango shahayo no muntu omutima gwe bukagera obujune omutima gwe bukagire kironda twinoho ekindi ekitweta nka community violence abantu ko barinka nkaho bakarwana bakarwana ukashanga ngo nkabaninka abanyankore mbarwana n'abakongo bakarwana bakatemangana just community violence hakaba muri nkingi hakaba muki obunabe nyine ka genocide itwarebereje nankeje Rwanda ebintu ebyo byona nazamwe types za trauma teka ngwizo nzuzi nkubasa kuroyizingaho right now. Okay. Hinene nabo nahurara kugira ngo ngo uri umukazi ngo azarabana n'abafana ngo hatuwena kabanke mpuje. So should we also consider that as it is there also. Okay. Mbweni tubasa gukora ki aha muntu owakitunga ningashi nobonero ki ubunakubasa kureba aha muntu ukamanya ngo this person must have faced what we call trauma. Bari munonga mutebekanisa program abantu abokora bombiye kango abantu abino busasi obwakimusuru mutima yabo obwiro bwinji nabayine confusion omubugana orebe byakukora byona tebiri connected ainda kahuchi nangwa public yo bambe ne bajajinga ebagira ngo gwe kuyaferirwa abana be yabazonda kuyagwira mu accident yabe mzaruga abashuma kurgaba mutahira akagera kahuchi jeno point then ni babi no kurha exhaustion akaruha kugira ngo buri kimwe cyone cyakukora ho no bwakora akantu kaki naruhuka abo kuborode mind yeye ekaruha umutima gwe bwino guhuta amagara gego nagakakora ki gakaba then nibageraho obutashemererwa no buwakumukorera kintu ki omuntu warabiro mu trauma ningo traumatized tokamushemeza no bwo kumuretera beshongozi bakeshongora at different hours at different styles nakibyona these people tabakabasa gukora ki kushemero no bwo kugira otunangwa bakamwiba konka kamuhe sente we amagarage yo kushemerwa nkiba kitanu ne barabo mu kintu cyo bakwetankijate ne berarikira munonga ankijate is different from fear.Ekutina wajut nintina Christmas ejine basa kunshanga ntine mukasente oyiya yiyokora otebekanas kongo muntu oyine anxiety wene muretera like a mental disorders na fear in absence of real danger na tina renga chimuretera yangu mahatine cyakubasa kora ki kweyamba
so nibakira kugira ngo ijati then obwiro bwingi they have fatigue fatigue yahindukaho kuruga exhaustion fatigue neba chronic all the time we from December to January, from January to December natura kozireki ari aine fatigue then nibakira kugira okutabuka they get aroused so fast nibatabuka kantu kake wagira oti owishemu eki kacegenda natabuka teka bingi nayengesereza building from a small thing from a mall to a mountain kuruga mu kantu kake noreba cyarituka nkore eki nomanyiwe nomebyambire like the person arenzia niyo muntu geho nyunka fakare nk'abyakatarize ngakawaga nagamba kace ibyo no yendera he byace ebyo byona bambe n'abantu babirabamo then obwiro bwinjire ya so pale no bwakwesiga no bwo kumukora cyo kamukora facial kamukora amagaraga gatora sibukire then babine poor concentration takaza kintu akagira ati reka nkikore ncheze nkitereze nimpeze cyoha nimpeze cyane naba yatanduka ari eki agira project ye yatanduka kiba yakoraho kake ejagergaho akiba yagira ati bishika no shabari yakozire eki cyabakorere eki reka nkikore so their concentration is very very low no gwakubarinka umuntu bano mushomesa bano mushaho nayagira ati kanzo mukiraso kweta kumara yo bwire yatanduka kuragurira mu rwire yayogizo musumu so concentration yabo ni very low then lastly mbabine omutima gwabo no kubana guresiga so fast palpitations bushaha yona abinji no shangaye no twist all the time ninga kujya ati nyenda ngumembe amahansi abo ko umutima gwanje kakora ki karuha yeah so ezo nzo signs nzomwa signs kumanyisana gwabwe busasi bw'amani munonga omuntu ogoyine kuba no marafutira umuringo gumwe ningo gondi ko kandi hatinji ni signs twagamba honchezo tinkumanya obangu mizemu abareba ba program tubongerera izindi ninga twasa kongera izindi nkitano because we still have some time okay so obwira bwinja abantu aba nibani barota achiba byamero huro yatero rwari at accident yatero rwari imsi ya buri mwatu bantu jenoside nongiye kureberaho umuntu basi ninga tortaro ati nk'abantu bari mu campus bazangana kivari no shango umuntu nayimuka ngaho kasheshe atembundu zatandika reba yirukanga abantu bamuyirukangaho abamwe nkabo kuba bafunire nka rape ninga umubwana bwabo baba bahambere bination ibintu kweyanga yaba ari umushija bamukozere hejo assault takushwera yego ninga na delaying yaryo mushiki arayanga male person enemero kurica aza society nohurura nebeta amazina amanya banentini banekinyantini konkawe ebiyarabiremu bikamutraumatizinga yagira signejo takubasa kugira kiyana obwiro bwinji bine chronic pain ari umuntu complaining umutwe akakuja tukuruga tata yafa niwe nkarwara umutwe up to now ni shasha magufa ni shasha ngwenu buru hamwe chronic pain akaria pain killers all the time konkaza korachi zayanga yes then bine na neshinto tweta low self esteem takwiciriza abantu aheru nibabasa kubanu bakwiciriza konkiwo shange tokora ki tokwiciriza tukireba munabasa muntu wekanobasa kuzaha TV uka presenting ukakora ki mutakajya ta atinyowe tonashinyowe ebi atebiti byanje muntu weko ine business skills kanobasa kugira ibintu buwakora kandi kureba ko ine capacity ta so their esteem obwiro bwinji ebya hansi then lastly nababine nibashara mu kugira behavior yibatandika to work as a compensation mechanism
ashara mwagira ati mwe na dizration nyo naza kugamba no mushikini nguma ninywa maru hati finally ushanga yatandika kwa abusing some substances arabanda kujya ati nyo nantatire yakawaraja atashinga gambo mu rukiko so natura kino mushaho yareba arubaju akanyunya abone kugira kiyagamba bana abone kiyagamba kara bari mwana mu kirasi yafune those traumatic events zamubireho nagera kantu kwiyateka hansi yo rurimi cyo kurebera ngo erigenda habireho ibintu bingi especially after the lockdown so abantu abinji niba consent kuza ngongo kugira ngo biyeho exertion is working on their system. Okay, yes. Hati nanyenda kureba umuntu wo nabasa kugomorwa arugeyo ninga takagomorwa gwa kafa cyahwa yana basa kugomorwa kihwayo. How can we help him or her? Umuntu kunabasa kuyambwata nibihe byakubasa gukoresa byakubasa kumiyamisa kugira ngo agaraka mu stari counseling we bare mnongo mtekansa program Sister Charity umuntu ogu nagomorwa ahabo kuba magara naturally gafune kigarkwenda after some time ngagaruka gabaji so icyo kubanza itwe communities ezukuturamo we need to be each other's keeper tuberereho batahi bitu kora abari ngo mwana ngogu ukareba ngo ine issues omukirasi na batahibe kora abari ngo mcyara ngogu ukareba ngo we nakugira ati nyowe I don't trust people tinyine muntu we na we no munyesiga kora abe let us find out tugezeho ahabo kuba muntu byo mu problem nabasa no butachima unayitaga help nabasa no butachima nangwa gumena gambira abantu batatu nyungu bangoze ruhangana uko yawe yarengire. That's how I'm wired. That is the common word that is there. I'm wired like that. Kumbe nabana itagwa chi so number one, it's a moral responsibility kureba mu family yoketegereza umunyabuzarogo bunyine akaferwa abana be. Oh okay, hati wo ukagira icyo wakora ki icyo wakora approach tukurakoze abantu abo etakaba eyo kubajajinga. We encourage them to be strong. Ni wakahuje kawe kakoga ebigambe ebyo ni traumatizing munonga omuntu ohura yaferwa omuntu yaferwa mukazi we after 3 days a week bamjangunga ba stronger ngomushija amangwago ebigambe ebyo umuntu abariyo nara na shasha ya chumutwa mutima ya shasha ya traumatized ngungaha yekwate makazi obe strong otarra so twinokora umunonga nka community then omuntu oriyo narabechi omuryechi itwe nka ba counselors n'abantu aba we encourage them to talk about it chikagenda chita kuguma nogamba kintu nutucheta your powering out your pain konkanjoti abashuma bakandahira bakorechi otkambi biki nibuguma pilinga finally they draw out. So deka abantu tubahe audience yo korachi yo kugamba omwe abantu batushyikireho nangwa utaruna kansara kujya kaza ati ninkwenda ati nebinda biremo otunyo tinkwenda abanyabuzari tinkwenda abantu bokuntegana sanoza kungambire bizubukundi siyo mupyo gwanjye so twino kubahereza nabo platform to talk about themselves. Then omuntu wahikaho eki kintu ayino kubakamu ayino kumanya ati ebizibu nibyija konka no byizire nitekwa kubakamu ahubwo ntumpurire amagarage negumizamo oguriye sibakutemere ati ngwine konka nkineho kundi aho ekintu cyabirengaho mu town central market kino bwesya ebintu byinji byafa konka hari umuntu wagize ati obunkiye n'amagara ni impamvu niza kugaruka ningire binde binakora so we need to be calm. Then we need also to avoid using alcohol amarwa ebitokoza bo ahubwo kugizaho kubikozesa ngo oyetereze oyeyebese kikikubireho
hatwetekaho side effects yongeserereza adinga ninja retwe wundi so ebintu byo kugira tukanywa marwa tukaze kuronda za mijaji ziteka nsiyo rimi nze kunywa za strong spirits nyebwe ngwejegere eco nobota kwiyamba then twinoso kureba ngo twagira activities twayitekamo ko kubora bize katugire wakera nojo atogwe ninye afesingira icuma wenyine gira kantu kuwakora yumuka yoko mu kitanda fuba dembe ojuroti tinkwenda kuguma mu kitanda tinkwenda kuguma mu njo kanshohore mu stande tinkwenda kuja mwanya tinkwenda kora yo kuraba mu town impora ningo mu cyaro ningo kagiro kuwazo mu musiri giro kuwargo mu kitanda aho kuba ko kweshweka hati byona rugarakamu byono kubyabireho finally ogumaho ha kitanda sane kwemerera baje twakireba indeed yes then ogundo murundi tugire abantu bo confidingamo giro umuntu wawe nimanya ngo umuntu nayija kugira tukanogendo kavagambira shi bakabigambira abandi konkano ngo kubobye biciri nebabita kuyambire so juro muntu wagambira ojuro tkonko bunabire ninkura hine kintu cyambire na hategesha hankora ki nkijuka hazi kintu cyo nkintegamisa ojuro tukajuro rutaro ko kuzo mutaho no harimo abantu binji munonga harimo abakongo harimo bahi konka wahuro kuba kutebye mbozi zabo nuhuro muntu najya tubona bakabita ati ningendya haza bindi bejumbiro nurumo muwazo mu masaruni nubasaba amashoke nubaguze rutenje so jire kintu kuwagira umuntu washaringiraho abo kube mboze je ko kujigamba at least ekuyamba we relieved somehow urahaje cyafika nane kintu munonga abantu mu mbwiro bo bwa hati look for counselors atiriyo njagiro wagambira jiro look for a professional person owabishomire okucenga aho kubitonera mwitu washomireji no manya how to handle someone torijenga kugira ntiwe ahabwenchi bakwambire torijenga kugira ntiwe ahabwenchi wacwekera amaguru tumwe no wacweka amaguru that is not my concern. My concern yunga professional person no kuyamba to be a better person. So abantu abo kutureba kora abo ine byo kurabamu ebikucumuto mu mutima ebikuraza kubi ronda kansara ugambe nawe ninganya wayarebo obyo mu kategori ejo ngorondere kansara mukorete konkana neki kine challenges zacu no basa kuteka initiative ojuro tukamurondere kansara akubuza ati yo kuzimyenda kansara no so noteko kubanza ukakora ka sensitization impora akabanza yacenge cyo yo no mutamu preparing konkota mjuro tijo ndaire atiza pijo mu sitting room hariho mcyaro ndijo kadafini tunakuretera kansara no mu preparing umushoborore finally ayikirisi aho kuba omuntu ari above 18 years we don't force counseling no mutwara na yanga enda kugira tebe nibyo wija kungambira ati ndio munde ati mo murije yimwe no manyo busaso bunyine so oyino kubanza wa preparing but below 18 years the minors no basa kustura umwana wa mjuruti na kutwara kugamba naki na cancer you can even seek consent mwana wanje umunyabuzare wanje umukozi wanje ko ine byo kurabamu tujuro waganira nawo so twino kuganira na ba counselors then akindi twino kugezaho munonga umudine ziturukushaba tukira na ruhanga owo kubanusha tinkwenda kuba specific tukore no za offset yo manje kwikiriza hinoragira ati nyowe nazo wa mama fina nkarara y'icoro cona tukazina tukarye impogora tukarye ibintu bikebyo nyowe wanje stress na no buntu buringo mbukeka wanje niba byakora kibyaje hinora kugira ati nyowe kunkuzo wa pasta nangongo tukararayo akagira ruco ya performing owanje nimba naterera so tugire ruhanga utwicerereza tinkwenda kurikirangire ruhango wa iguru ninga ruhango wa konka buri umwe ayine ruhango wakora ki wakwicerezamo konka Christians
reka tugire obwire munonga bwo kuganiraho na ruhanga witu tugire obwire munonga kushoma mu Bible kumanya ebyabireho wareba nko mu story ya Noah those things were there wareba nkaba Daniel kuba bire traumatized Daniel kuyabe traumatized ba Shadrach kanaki those things were there so na Bible twetaga kujisya munonga tukagira abantu twashaba nabo tukagira abantu twahurukiza bakatuprekingira Daniel noriyo wagwira mu kintu cyentare wena iwereba mu face no murebana wagwayo bugwayo hati wo wabuza ka Daniel ngata karere cyabire ati boreba ba Shadrach na ba Misach na ba Abednego baba to umurro waro muntu na hechibiti na terezenku you under that fire so nore una trauma Bible kozereki so kwakushoma muri yare oreba waza nko muza Genesis umukareba bakaza bari batakuzara kareba uriya mutahiwe yo bakarupenena wabire na mushekerera na you know all that was trauma so twino kugusayo tukaguma dushoma mwene byo natwabitereza lastly aharyechi reka tugire bwa exercises twaguma dukoraho tumanisaki ako ka fatiga ko kuba nohura all the time ombere gwawe kuruha omwe wagira ngo kuwazo mu gym okuwirukangamo kwaho kutura okuwasimura mwenju norebera igenda abantu tukatetana gwe twarenga yes oyine byo korabamo konka nangwa na no kuzya tokayosya nangwa no kuzasinko kagiro terekanyuza imyenda mbese no tukanyu nyowe nkafune bizubu oshitama ningo taho ka radio nkabatera ka music ni uzana okazina ngo weshongoro bwa cyarutobwe ino bundo kuba bwine mu vibe ozana osheka wina inenda osheka oreba ngo niwe wajiro kuwakora ki kuwanyumerwaho kuwayebese nako okay twino mchara Daphine Ngabirano Omuhuumuriza mwete kansala kandi turi aha twahita truma ningashe kikangabwa cyete kyekango icyakubireho kandi amasuka gutwagira no kugira ngo umuntu uko nabasa kugomoka yurijeyo ubase kugaruka aha mastari nkengamba yerigenda kureka hata nabani ndeba umuntu we kikeki tiyatunga kansala tiyatu nanyina tamufireho ubundi no mushija weteta kwenda kucenga hati yagumokwe hatine nangwa no mubabasa ukumuherezo bazo kugira ngo basa gukora utunoti ubase kubohurira hato umuntu nkogwe nayija hendera ta uko bundi kuna kumawuni mbasa kuhendera mbireki ubona ngaterwe kirangira nobunye senga mawuni mbasa kwefaho ubundi mbasa kuhendera ubundi bintu binjizama no koga hariyecho bari mnonga umutebekanisa program omuntu ogwe okubanara umutroma kwa kubata yambirwe icyo kubaza cyabyona niho turagirire cases nyingi za mental illness erigenda ko kuzo mu irwaro kaza nko mu psychiatry noreba abana bato ureba abashisha ba corporate class oreba abakazi bakuramu oreba abantu when oreba different categories of people bari yo mwirwaro baryame basi amembazi for life so kwa kubata yambirwe finally ushanga ngo yahendera abire okuba ahambazi for life kwa kubata yambirwe nuho kushanga abantu erigenda hariho ukechabire cyabaho meza gahwire gun violence omuntu ayimukankaho nembunda shooting ahabo kuba ebiyarabire mukuri yenye muba norutaro abo kuba mukoze omunanga ntwajya ngutine munka wo combats nachi obare nibirukane embundu ayi asetori njetine wakozere ki owamuyambe finally echo chone cyakurabamo wona asa kwimukankaho mayinde mugambire ngo rutaro rwakora ki rwatano so aterori baza kumukwata kumuto mchomi kukora ki bishinyo tukatwe turi mu rutarusha you get so noreba ngo side effects actually physical signs nizigaragaza zankai or effects
wakireba icyo kureba ha muntu hategeshaha umutekanisa program icyo riyo noreba ha muntu uwaho acaro sign ze zaine nizo effects za biriya so mbwenu kuyahendera ryo mu irwaro kuyahendera kwasere embundu akatera abandi ezo zona twabona kuyazo umucombe kansarati yamushangayo bamukome myaka mukaga kiyargayo okuyagenzera niko yakozire ki ensima nangwa erigenda aho bwa program zo kuzayo ba preachers nabazayo eba counselors once in a while nabwe numurabo mu struggle kuza kwa accessing eboni kugamba nabasibe namba bagishara ubashanga mu kugenda babashaka si oshanga no bamukomere ahabwa gun violence yakozire kuyagarukira umuka nico kiyagarukira akakora ki aho yakomera no yatandi twinarigenda nangwa no gamba na wahingugire bakwikirize ari umuntu akugira ati nyowe nimba nataha ngaruka nkora mistake yangarukize ngaruka so nataha aguma nakora ki nakora ikintu nicyo cyuma then dushanga ngo omu effects njyanzo tibyo tugezaho kurebaho obikurugamo no shanga ngo twine generation erigenda umutebekanisa program no riyo nareba twine generation kugira ngo I don't want to get married nyawe tinde shwerwa koko mwana kwa kugambe eki iwo uyakigambira no digging kumanya exactly ahabwenki twine generation ejo haze chebembize ahabo kuba omuka eyakuriremu akaba traumatized katonge kikangabo akare ekikangabo kiyafunire nangwa nibabasa ko bataramurepingire konka ebyatwire nareba kishatura nateranya na night final ajat no adebe uzafera uzakuntere twine generation y'abana batorigenda nangwa n'abashija bakuru atakubasa kubaho atakozise kitokoza ngumwe kunani ntandika nagira ngo after the lockdown ahabo kuba ningambe kigambo after the lockdown nubwo twafunura ogwire twena tukashitama hamwe mujemwe ukareba umushija wawe nuwo okay abana bakarga ishemero okay so it was our first time to run our own people in our own homes so hakabamu a lot of trauma okushitamaho konka hansi abantu tine kitukora icyo kurya cyo gumire abantu bayiga coping mechanisms so we have so many people right now that are taking drugs that are very dangerous to their health and to their community konka duru hazohurura abantu erigenda drugs but we need to sit and find out what is happening twineho aho kushanga abana binji munonga birukiro maka baba ba street kids binji munonga ko kufuno gwire umumbera yo munsomu aharevo yawe warenga street kid ogu wamhashinje 5 ninga woyine mwaka soda shitama nawe nabasa kugambira okuyarebere ishe natemanyina ninga nyina natemishe akampaka ingo mukadeya kikabara kuba enough akamuho mukadeya akamuto mbuti ya motoka kikabara kuba enough akamuvuga akamunago mu rwizi eciro kikabara kuba enough hato mwana ne sente nobuziri yo muka eco chonka chumubingayo azankahi azarugoto rero tsiba ntuhana nabo street kids konga tutakumanya kugenda nkareba ngo mwana wasiskire kumbe ni wabiresere twineho abantu binji omu society zitu abari mu kubyama tweta insomnia akibari yo munyeto yitiyo mtown atere bidura kuruga shahemwe mpaka shahemwe zakashishita byamba twineho abantu nangwa bamwe umweni babakwata nkoko mbyaro ngo no mucecezi abacecezo bora bahuriro cyarte jana ntazarirwe ndayamureje omucecezi ayimukayokwe ariho umuntu okuzo mukitanda kikamutama nkecuro akagera ati akazumunte akazumurutoce itu twatwineyo mushija kasharra nyicuro shamunana haharukwezi ashara
imugwaza kubuceceza bwenyine. So abamwe nizo effects zitwantu jero mu communities nanaha abantu insomnia muntu ashanga kuremwa yama takubasa kugwejegera takubasa kugera ikintu kutukuzo mu world of work erigenda twina abana bingi bino bwenge akubera computer skill agine ko kuba mu rumo gwo mu kirasi ebintu papers they are very smart konka mu rumo concentration yeye nebera 0%. Utobaka baki takubasa kushohoza mu rumo gukabwa takubasa ubwenja bwine konka bitopora amashomero amarungi kogareba garoho konka takubasa otigezaho kugira oti mwana we kariho report kwetaga togikora tukasubmitinga report ya mukama wetu kana agenda hata going to do the work today tiyagikora tomorrow tiyagikora hata setting weza so we kuriya kabatomatize dogo ngo bwebwa aho mutima bwebwa cyumva atine kintu cyo nekubasa kumukora ki mu exciting so twina abana binjeri genda bukurura ati nyine murumo ahabo kubera izo nakoraho kwezi nchakara koraho kwezi uyaza gukora nk'ahantu hakoze mu mwaka noshanga kozere na companies n'ingano organizations nk'ikumi so ebe byona nebirugoko yego then twine mwene byinjo batchine yo bwire ngo muze mu mnonga so twineyo aho kushanga abantu nabaryaho hato mubiri ubwongo bukaruha kashasha mununga umutima gweye gwashasha hatafuna keshi tukweta paralysis ninga stroke abantu rigenda wayetegereza je stam nangwa neza indwara ziturwara ngumanya yarwara umutima gwo guriya medically nubabasa kutestinga bashanga ngo fine kunko shanga umuntu akakora ki akarwara stroke akashanyarara hati tinkwenda kuzo medical terms abo kuba tinkuzicengaje konka kunkumanyo kace ni mango umutima no supplyinga brain ki eshagama Actually, so at brain ke kubara kufuna ishagama eri kumara finally the whole system neba yenda ko kushatinga down so twina abantu binje abana bato abakazi bato abo kushanga baryo mu gwirukeya ocyumbuza ecyakubasa kugamba nagira ati nkagira stress obwire bwinji bwandenga stress akona kace akuya kushobororaho konka watekinga je history no shanga ngo this person atwira inebironda byinji kandi ebironda ebi omutebekana sawa program na nabariyo nibatureba ekironda kina cyakira nikisiga henkosho bakireba nkwineje enkojeje hagira ns packet ekatera tukoramo nikigaruka kibe kironda fresh so they are fragile beings nibenda kukwatwa je so aha muheru ekironda no cyakizire hasigare enkojo hagire cyagiteganisa negaruke koraki so twina abantu binje mu communities zitu abine enkojo ahabwe nshonga ya trauma ingasho kutunga ebyekango twaza kumuraho kintu mucyara Ngabirano Daphine ariyo natuganira uko umuntu yakubasa kucira okuruga omukyekango nyine ikinyine koraho nawe wenyine wakira birimo ayine cyayine koraho mwe no butwareba habikurugamo kuturagarucaha tsagaruka turebe ahashonga nizo zumwe turebe kwatera n'abarwire ningasha abantu abecika nkecho katwumure tugaruka turiyo program ya sisimuka cyo butonje charity omuhereza kandi tucino mjenyi witu Omuhuumuriza omukyara Daphine Ngabirano turi akureba umuntu okuyakubasa kucira okuruga omukyekango twagamba bingi signs effects kwa kushana bindi kwangama ntenda kureba na anyway yatukansoringa no kutukansoringa konkatu we abaryo muntu hata ntenda kureba noreba ijo bagatuhereza report ero kutoreka ngo almost millions kuhika 14 azabantu mu yangariteri ya Uganda barinka bine mental issues haza twareba ngo muri yaba ba trauma nabone bamwe bakubasa kuhendera bina kazori akecika nkecho mani tinkumanya ibintu teka mu government yahereze kora research nkeje byona yabirebire ine kuba nekoraho ki
kugira ngo abantu nkaba nabo babe considered abo kuba nibyije batabyetekatecire nibyije batabyesire kandi no kwakubasa kubya voiding government ni cyakubasa koraho imwe bari mu field dejo ubundi nimwe kabahweraho we bare mnonga umutebekanisa program naba kutureba aha TV government ni cyakubasa gukoraho ahabo kuba government nebeine capacity kandi nebeine kugira kuyayamba netives abantu bayo so icyo kubanza cyo kubasa gukora aha level yona kutandikira ha cell kuza ha parish kuza ha division kuza sub county hashimiye kuba hariho umuhumuriza na waza payroll oraze akakora sensitization kurindisha ha TV Westine no muntu utakahurura gekigambo trauma ni kimanyisaje hino muntu otwire narabo mu mbera nacu umutwe mutima akagiro kuyashasha bitekate kwa konkatamanya eki nicyo cyamuretiro bzo kumbera trauma so nintekateka ngo habeho sensitization programs deep okwa hansi ko kuza harevoza higuru abantu abashomere abantu abaryo mu town omu bono babasa kushoma babimanye kongo mukazi wa burijo oferirwa abana be akazumurutocha akahinga akasharure bihimba konka rukura managanywengerera nabasobutamanye exactly ekikumuryaniki so twino kugira sensitization programs government teo programs ba counselors ni bingi munonga professional counselors ni bingi ba professional counselors ba training abantu ba burijo ko twine babeta VHTs ko twine VHTs hagire abantu ba trainingwa ba sensitizing eki abandi tutakagire hari omumontayeri izoba someone has posted omontayeri izoba mbagira ngo over 30 Ugandans have mental disorders. Had kutugamba mental disorders, they're different from personality disorders. Mental disorders, unchimaisa ngu obwongo bwabo already inokubakoze reki bajangukira za bipolar ziryomu za psychosis ziryomu mwene bigambo byinji schizophrenia byona nebabiryomu byinji so warengwa abantu 30 omu Uganda binezo mental disorders chimaisa ngo government ino kurugayo ikarengwa abantu aba bakora ki bayandurwa otherwise we nakuturagwiraro hatimwe nomuza kwebembera ba government cyo kubasa gukora omu university zones twino mu Uganda already churumu agamatendekera agahiguru nangwa na za secondaries nangwa na za primaries hagiremu bwa subject bukora nka bwa counseling ko kuzo mu matendekera agahiguru ka course unit ako kariyo guidance and counseling konka tukaraba higuru tukasamarizinga so ningira ngo government hategarke shume ekakore in detail abantu bacenge echo gukora niki katarka course unit government is ehereze sente all counseling firms nahuraje government etuyambe abine counseling centers etuhereze sente tugire programs ngoko kureba mba nehejeje ryagombora bagetachi what model there is some model there development PDM is a sentence kuzagombora bwenu bashareho kachi parish development model bashareho kachi ba facilitating counseling firms abo kubana naba parish model babatabire guided very well ne sente ndabazirya na projects mbabura ntubireba TV so bino kuba cancelled kugira ngo bayamwe so barge yo kuriya counseling homes counseling centers bazivacilitating kugira ngo no bunku bandya ha street ngaro muntu arukubi I use my skills mu entering into his world muyambe ndukumanya ngo the government yakoze reki ya facilitating and at the end of the day I make accountability aha university zoku abana bashomere counseling bantu kabashomere counseling
omu institution z'omwe abana kabashomere counseling konka nargayo oshanga ngo natambuze ebinyobwa omurimo gwihe clients bariho konka tibari mobilized kugira oti ninza kuzahera senta 3 ninza kuzahera senta 2 ngire bakaransi nakora ki abunagamba na so aba bana bashomere counseling government bayambe ebahereze emirimo bakora emirimo bayamba citizens ba Uganda aka sente nako akakarkache konka bakwasizaho batandikiraho ekindi government cyo kubasa kuyamba nangwa nekyeriyo nekoraho na research abantu kuza deep in the villages, deep in the communities, baka finding out mental health eyemerireta. Twine groups nyingi muri mbara nangwa no mu Uganda ahi abantu bargire gumana bagamba and that's why numbasa kunyeta ngakora ki nkagamba ahari trauma. Okay. Yes. Stakeholders abantu basa kwa bari bahitire dacike mu ni shabangu chakubantu basika abareba program preaching ya church tuhinduremo tushome byo mbiburi nko kutwanta bigambe bya badaneri ebya bapene no kuyabe na gambiro riya ebya ba Shedraka naki konka tubirelating omunomo life enjiri yitu ebenjiri yo kutuyamba kutuhumuriza omunomo yatamba otangambere byabire kuriya betakubasa kururatinga naki n'ikindi hati ahabo kubiyo gukora abantu mbararo mu church abantu umuntu na restaurant bugiga bweye bwona butwara pasta narundo kuhumuriza bwa narundo kuhumuriza bwa aro narebera umuntu akana humuriza umuntu yamugira ngo bamwe eat grass mwena murye binyasi abantu barye binyasi because ndiyo ni ndondoro zara abana banje bakafa wangira ngo uryo bunyasi ninde kwakora ki kubanduhire n'ecishwaro wakire so church nayo oyine mwogogwe then abandi twendera abandi amashomero yes burka shomero kona ikarabe kari kagire mwo muhumuriza nyonyo muhumuriza wandare school ni mpumuriza abana bihanga hati ni Jana TV West kumuriza n'abana n'abashomesa nabuno bona burka shomero kona buri institution yona ejiremu a professional counselor. Okay twendere bigambo byamuhero ebigambo byanje byamuhero mbwenu ihanga rya kubaje community yaza kubaje netandikira umuka family ekeji tugezeho munonga turebe ngo abantu abo kuturamo tubaba traumatized n'abarumwa twakubasa ku receiving ngo babe traumatized tubayambe tuba connecting aba counselors ningito twenga tukose amagezi gitu tubahumurize kugira ngo izi challenges za trauma zikachinde ahabo kubecuronde eco nikishasha munonga kandi tubasa utahendera no muntu mpaka ahumure kubi harfo je to rest in peace and when actually rest in peace ine kwa najitungo bwa kwakira amagara maraja we bari wabasa kugumana itwabwa program je ya sistemuka kandi namasiko nkende cyuwayiga kandi nobundi ngo turi kutwaza gumano twegitaho burkeire ahabwa program eji tukagira owatamberwa abandi cyo butun charity omuhereza kandi abanyine Daphine Ngabirano Omuhuumuriza konka program yese simukane gumzamu boturu kwakira muze yusinsino we nimbashaba ngo mujigumeho